Priya Chikloni Phai Inquiry ni Chuki Hola English LP School along Special Health Camp Ajay me kedeng pon. EM Surjorong Parahin pen Pitaing Tipsi Ingpu Ponlo. La Sohut Kachitong Dun Nili BLCC Chairman Winson Ronghang, Abarim MSc Samson Tiso, Chuki Hola BPHC Dr. Tenjing Ingti, Philemon Milik, Chuki Hola Thana Amaipu, Ilison Timung, Chuki Hola English LP School a Principal P Nursery Lapen Ongdung Lo Charlie Osomar, Lapen Rong Aradatum Chitong Dun. Labang So Special Health Camp ke Paman Pon Nang Koke, Chiklo John Thompen Ipong. A block 10 along apan ke Paman Pi Sang Pimar atum oso chopat hehut kisung ke Phojok Plot Jepan, Laso Kisung Pen ke Pajok Jepan Lapuson Asai Deng Ponlo. Labang So Maya Long Kadu Kabe Bang Paro isi sose oso chopat hebom asang Pimar atum mesen pen selang pon. Lapen ke Bang Jia Ningkan pen Prabjin pen nilip along mesen pen medical IBM kikim pon jepan sideng ponda poputa EM mahin pen than pontu. Chuki hola pen Philip Tiso TK News. Bangkela dak Chukila BPSC andar along IB mesen pi ponji pusini to marjulong bang solang wana hok nang lihin ben klar dak kan pon lalo ladak isi kenang sophetan puya la hala pu ajengan IB talo isi conference so afana kenang sop conference hall kenang sot pulang thi do lalu la si kedamtang adiman kapang pada dulu waktu sistemnya la mangsu budget long thapon pada joni lo si non dalam thi bang si cak kono si ke bangilang 23 24 la mangsu ningkan apa ana budget pen sila mangsu id kam conference hall so kikin poni fan kecik pun make dulu la si langpo nang non budget nang lele lang ba in election trending kon pelang tapi kedeng poni pon si kecik pun sa hok lo la bang tangte sarla chukela BPSC long doctor sa tuma quarter bang ke ban pikan sar SDC akai prang pen ta hai pola sila bang so hemikin ponji phanang le em ke do sek pini awar sai ki ponji do masa kelang lo same lo la so budget long kedam tang kecerai aku kedeng pon bang claim pun tede pasti dong lo sinon bori pon ponili la te isi tangkana ngali ta kom hekti isi ningkan si dong si puti pon sila construction of Hanpole Chatti, so ang bong si Carbenglong at tokan medical subcenter pen cenglo hospital kutinike lang po nang si uran ke boripon po non kedamtang asawo non repair apan renovation of asawo tangka pimon na da sa konon nilihin ta pining manong gibangi financial year pen nila asap pipon po ako muning ku boy bet kiune po si asap gibangilang nilipanyong siningkan po nang po do deningkan po mong isi ke klaim po ipan boy pon po lapen ladak doktor lapen nurse pini dakta kaduri dulang sarlap so kipabat ponji phanang lip sini doktor lo ba staff kaduri lake ladak det kali no hokta kaduri sadilo te mo pen tum than lo doktor aso appointment recruitment la bangke Carbenglong Thomas Council pen lagi dengali la bangke state government mesti appointment GPP through APSC Assam Public Service Commission mesti GPP si kedamtang ningkan kit home bag dulu bon la bang so Assam government pen doktor appointment GPP pon ba recruitment ke deng konpi hala so joini masih Carbenglong putih all Assam si shortages dulu sada recruitment dulu putih Carbenglong kan bang mana doktor nang pipo siap kota nang pipo hasap kota pen siap kota jonda doktor mesti kunan ma bang so hak tu pada dulu stamina no mang recruitment ada masih doktor akimida nang ledelo aban tu retire bomlo ba transfer dan bomlo masih dulu masih recruitment dulu putih mo dak nang lelo le pung dela bang aku pabat pun po same thing staff staff bang ke la appointment kipia proses do bomlo aku non ta interview hangi pang kesik dulu kalau suka kesik hulu le putih dak retire tang apus aku kilap ki pang ke bori pon po hawaralong si Chukela MPS BPSC Block Public Health Center hin kan si special health camp tu la chiklo yon bang padunai hala block tinong padunai pulo la si kecengsi ono chiklo thom di choklo bon ho kecengsi manja block padulo phi bukajan block lo non dak ni block lo bangso health camp ko do ke kenang sot pen ke la pregnant mother lapen hala child si sumarso 0 to 5 la basarta tung kusana kithi mortality rate do pula bang so all India la sorry put long dulo sorry put bang Assam bang klang de lo ko Assam long lang thulo ko Carbenglong lo mangsi la bang so mortality rate infant mortality rate plus la mother so mortality rate kido la la so joini si so government of Assam pen isi ako special health camp padunai so alam thi nang palil la sia block tin padupon la pini gedak ni block andar lo ni sa block PSC la so pensi padupon lo lalu hada bangke la
sumar chupati asar pi tumhan la bangso kisu kelang penceng lo kalang tumhan aja kawar sai bipondo la pregnant ese ka tumhan tangka ke ron lason do bondi tangka ke pido lason isar tangka ke pido lason do apen laso pinil dak health care molong kapre kisu kelang inda wang nei polo wa fix tabe isi kapre kam do sai do kokbon ate eye specialist no bang nangi cancer detection early assault detection as honda ke bang do rapan kapre do kichen ko ke tapi ni bang lahe tunang li de logon stamel adago la kongdung bang ke la pregnant mothers tumhan bang so sumar chupati tumhan so ke langi war sai lo ba si awareness asun si dak adu kono la si doktor tum langgom lo mo thekang lo kenangan atum so sumar chupati sa pimar tum dulu masih lamang so special health campaign lamang so awar sai long po ba long lu si ning thelo masih anso se di karbiang long tame lamang so health awareness ate pinang sot pen usmar chupat he tumbang doktor ba hospital long damde po hem so ba even hala to asa tum ta research dum de po tum da do la bujala so jo ini sih lamang so kichi gyong sila so mang awidet nahi ekdom zero nahi lamang so report ke la solan sido lalu la sipni lamang so kem dak kelong padu kota towards la so mortality rate ke pan je panamang ke krablong ko sining kono Bagoria long kedo Assam Gramin Vikas Bengalong Lakha Kret Roxy Socheng Dhenta constituency lapen Lakhain ko retrok Duar Bagori constituency Lahinia constituency Arada Tumsi Kaiketa Bangso Bengalong ke Warsai Chuen Bomlo Athe Sorkar pen kipipon an atangka Orunadoi job card lapen self help group pen danglok kaprek ta bangso abengalong si tangka ke thapajok kachi olai kisung sitame thek ponlong bonta isi kamang humime abangke jasemet bagori abengalong abangke staff ki juma joksi lapuson ke man ponloma mate bangso abengalong chokamara tumsi sai ke claim ke pangkhreiloma lake hamphanga song lapen thek muchot chini muchot atum Tarlib dun thalapen Karbianglong Autonomous Council Kachari atum sitami kelang dunangji kenang sot dobinong. Athe ada prang da prang pen kedam asang pimara tumta anikang saman inghong dedet atum sitami tangka ulai longle. Tangka kachelang ji atum sitami chelang longle asonsi thekponlong. Dei huri pen amo singti TK News.